yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza ku itariki ya 13 Gashyantare mu mwaka w'1949. uyu mugabo ni umwongereza wamenyekanye cyane mu mafilme akomoka mu mujyi wa Oxford, ndetse yatorejwe gukina amafilme mu ishuri rizwi nka Oxford Youth Theatre ritoza ibijyanye no gukina filme. uyu mugabo Brian Deacon yatangiye gukina amafilme guhera mu mwaka w'1971 kugeza na n'ubu aracyayakina. mu mwaka w'1979 nibwo yagaragaye akina muri filime yakozwe n'abavugabutumwa b'Abongereza. uyu mugabo ayikina ari umukinankuru witwa Yesu. ubusanzwe izina rye Deacon risobanura umugaragu mu rurimi rw'Ikigereki. mu buzima bwe busanzwe Brian Deacon yashakanye n'abagore babiri. uwa mbere ni uwitwa Lula Lenska, aho bamaranye imyaka isaga 10, ubwo ni ukuva mu mwaka w'1977 kugeza mu mwaka w'1987.